Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Chinsa ni sato chawono botoka egesero jumomo chumuli gerenga kena gukwaligania semesa yomungana majia nyaro kumanyigati yari tobere to gukwaligania kurasema mbia yalinge ntabega chinze chigobono chawono margoba aseri bwanya likugo sansamuranira okumanyibona abalike witwere bakuyasangelia ime naisiko yorogongo rwagusina manga bereka okolekana to kumulekerana nemono igoro yokanya ku mwaka isiko mukonyo muri wenseri gadiga shawa Igonyero bona ibirengeri bigenda tukuruwa nyero bona chinsemo chinkuru nsemelia Mount Kenya niko barokane kumwegera ligadi gashagwa egero chinsemo chinkuru nsemelia Rift Valley barokane kumwegera mokonyo muri wense nakomochi ligadi gashawa ainga teregende tokolekana mwanchu muri getogo chikumulekera sobe meha selibwa nyari kogo sansamura na kumanyibuna bali kibaito babere bakonyabeka sobomo alibotara konyaligereria nali yato abere tukanyora asegesari juma starikinye umutinyo 10 mwaka bwikiri bubere na 2024 nyirobono nilitukuni tukonyara kumurekera onsi asobogale isiko ya county ya Nyamira na manga korkane county ya Kisii nyirobono moseneta bwe county ya Nyamira Ricky Okongo nigagendrete komochia omugavana kolengana na magenda se county yo omugavana nere niganyara komochio moseneta bwe county ya Nyamira chingwana chionsi asobogale ndochibwate ASMSA ito jamungana majya alitukeliga lya ijuma olitokubwatanira gwetera somuno bimanyerega kuri kwa Lydia Musekere Kelisara mumanya koneka bino kibica muri cya wikire hase nchirajo boyikirano kandira gutubwata gwetera nsemeli mtanda nsemeli Facebook Ndizi TV News digital na bogen nsemeli ya YouTube na rubuna Ndizi TV News tobase kweba gutubwata gwetera se website yitu na utambe www.ndizitv.net robotro channel buna mwana ya munali geteli uko cya somibole yakomotebuna na chire ntokorana na inde mwana ujo mobera ni gotoka se egesona kimwa matoyo mo angna sobo gakwete ayunga yakolekana Kisii County bolinde tangana kima tonjara mangana yo senchera yoko ya chuta Luka tafadhali tulikuchagua sababu ya Gachagua huku Central. Tafadhali tunakuomba Gachagua akalie kiti yake imara. La sivyo mwende nyumbani mkiwa nyote. Ege tunu mkeli konyegera nsemo ya Mount Kenya bakanire na gote ya bunatigana na Rigathi Gachagua. Watu wa mlima, they are not special Kenyans than other Kenyans. So Deputy President aende nyumbani. Kama wakazi wa Eldoret tumesema mapema na asubuhi aende nyumbani. Rift Valley ni kubatigare to gusingira buna Gachagua agende kasogo tamusiko muri wense William Samoei Ruto. Wanavyoweka nguvu za kumpeleka huyu mzee nyumbani kwa makosa ambayo ameyatenda, basi waweke nguvu zile zile kuhakikisha kwamba wamedeliver for the agendas ambazo waliwaambia watawatendea wananchi wa Kenya. Chinguru chirimo gutumeka siasa tumeka so gukirania magendero gati ya Kenya batebire. Asa yomone anda mange saranseke twemanya senchira yobo kironetera nenchonkoro kwa Vincent Onyancha igotogo chake mesema ngana majakuru se county ya Nyamira maseneta we county ya Nyamira Erika Okongo ni garokana kwa mocho governor we county ya Nyamira Mosnyaribo kubwatikana mangana lengeta magendro ase county yoni governor Okongo abereka gote yabuna emero birio menge ye county ya Nyamira na bigona magendro nigo yarokana gotigara maiga eya maiga yo governor gotekirani chile chile betega kubalira amenye we county ya Nyamira anemona so choli bwaita nabigone chikambeni cyaje so mwaka bwe chiri bubere na 2022 Kongo mogeni ka gukwana litukolera kurase county ya Nyamira igate birabuna nere bijakira konyara wikirani wana kuboli yo mugavana ko bwata namo naba MCM edukanyara wikirani amagendo go chinsem aho cyakara chiwodi nabayigo wike serikali ye county nane imeye county ya Nyamira. Wale 4 wonsi pi
umugaba na abasiekelete bisiye none pare bane tagocha konyo mwananchi bose pi obasiekere nonya no umo swati otenirete eke ombegerie ko lika abantu Nyamira umwana grupu ani mwasi kerenda kyo mugaba nago chesine igada mo muswati itita itikomara gawo ikeso mosene ta kota itikomara yonda itego sabo mugaba noito akore gasi na bara igonsi nechiwese chonse tutwatomere koro Nairobi chiwana ta konya koro sipara achibwatoke chiro sie para ekina kingo ekiara egasi yoko torose chipara njo mosene ta no montole omojaji okoro basai okuganyanya ndire file ya bae musie baetia bantu mere Nairobi yori momboli akina cheki lakini esenka gotogosa umugabana atige gokore bitena na bae musie abaye chibesa wana mune pale mokorera omoye musie anyale chingu choko jibeko moro na ino moite ekina kigo gatwara gosabo mugabana amosi nyari kero montore county na bwa aki yoko nyora huduma ose amagenda ekina kiyo kana abatigere abantu bamita nya dinare nge manager onanga na utenga mabinaro sije pa na gotigana na yuni gobono chinga kicho igomo governor we county Nyamira Mosinyari barakane ko mochinero maseneta we county jo kolengana nyari boniga nyare ko mochaba meriba yane mona sensomeri ya siasa asenseme ni gate biro mona bagendrete ko mochemba ya merete keruga asama tekeruga kyobo governor asobo chori wonne bole position ni nyari bate bire serikali ya county ya Nyamira ne begete miro bele sene eliko nyara ko ne kingo chobali wikirania magendro na bego na mangana lengete ama osoko nyara ko beka chibara asenseme jo yari boniga mentre ko te abuna tarara muntu ndibonse ko murunga ni utali mwana siasa asikolinda obakwe murunga ni mbali bakane tekerugo kyobo governor otebire buna chibara chingira chiko chirosia na konyara ko boliya menyebe county ya Nyamira konyara ko abatoereru ekero kali serikali ya county ya Nyamira ganda ko bekemero bina kone kinkuru waro bokori na magenderero baada ya waka pore next month itaraika yono mutinyoya gora tori tractor chiraro chibara Nyamira ngima lakini musongo tateba otowanzarai lakini chitarachi goika ebareye uchagere wiki egocha ebareye konyara izinde ejine choiti gachiranya tractor nchiliare Darbo naende ndoro isibara mpaka bosi nyotobori na nere iwane digade ne yaro chono maigure igora meraria Nyamira ndebwate mepange isaine na nyemo maita bana walia bataka kabisa wana yango somiana bana 751 batali waka na nane ndruru Form 1 mpaka Form 4 na ndio tumenta abande baike rumoja na siasa moko bana ndani Nyamira kende ngeo kagenderata na sengencho bataitekerogo ngiyako gara bataitekerogo na uboka baukwana obataite basongo babateba otaraite sese okonyoroke ryedalibe Maigure na chinga kiyo chibai komo governor we county Nyamira Mosinyari boniga nyare kote yabuna na gendere tukobeke merobere sene ane mono gochia se ensemelia yoge kirania magendero ime ye county ya Nyamira yari boniga atebere gati ya MC wali baganete ko murusiyo bisigwetera sensemo ya impeachment ni go banyarate kwa gwachiba esa chinke mono asugorenda atebirere na gendere tukirania merobere yaye nabo igota bwate ndokiare ko gera anyare ga ko gendaka iganyare ko boli aba MC babase wancha ko ngainwa na bana siasa geto bamereta amatekero ko kyobo governor erikonyara kuburukanyo bukorere bwa serikali ya county ya Nyamira amagendero abo kene wa mangana kwa ngoriye impeachment area mangana mandero tayo nebe sabaho kunubukega baba chibarimo lakini ngota kama mobasabere ekiagara uno yobwaiga gotibidiga na mbwale ngande ya ngainile kiagara gotibidiga na bata degree
masomo mumate nyabaro ndiya nyorta korwa bona digari ko na jogo ko mutibi digama Iwana inwe umuntu lawo kwano nyano mu siasa motegere rore na nabo kena ukwano sino bolimo lakini natwa rwete ira siya ronko bakorera tole abanya siasa ana utariro bolimo uno mo senator hakimu amasabu ekiagara ndojo na hao Jacobo Motangani kogende nyaleta aje tu agacha ekiagara na wetano bolimu nyaliwo usabuwa masakara abo nyaki serikali torazi yosoma masakara taki unabo kene igoma na gotigana jubona ekiombe kema kamenyekanete buna Top Talent Agency ikubona gikoreta abugata abagusi bale asensemeria ya Amerika nigobono banyara kurubosira kwabo gochia achiskuru meye bungeria machoge barabu county ya Kisii na bagona nsemeria ya barabu nigobono bate ura kirangiabo noko ne kibunango sira bale chisemyo muri kito nigobono arigani roboti rwa senchira yobo kirano joba maange Chisemi nacho ekibungo kirabege koreta ugonchororia ase obugima korende obotakanigo bwabeire getango ekanene ase abana korwa nsense icho ya Kenya abo bali getikonyora chisemi Nigo yaba umuchengo manene ase skuru ya Mogonga Daystar Academy egotoka ime county ya Kisii ni skuru ya Manga PG Girls egotoka ime county ya Nyamira ekero baba gotareruna kwegwa ogosira nekiombe kia Top Talent Agency ekiabage koreta amo ababwatani korwa asenseria ya America. Facilitate that is very advantageous. So we're encouraging the local community leaders to not just worry about the bare minimums, and we want to help with those things, but to also continue to embrace technology. And that's why some of what we've done is even brought computers and laptops and started computer libraries so that you can have access to the education that the world does as on a whole. Meskuru ya Mogonga Daystar Academy nigababa kubwatoka ogosira kwebitabo amone bintu baraba gotumika asichisemi cy'abana ba ensemo ya Ben Mayanda oyobetega koroberia ogocha kwabo ase orogongo rwagusi nigo abagakogokera emereme y'ababere bagakora anemono aso kwagacha chindoche nagosira abana bakorwa asichinka kitali kwenyara nanya ngomanya ngomera na David mwaka 2015 ikara wajete Kenya ne timu yende bagachari nyache kigokonya asa abantu bali batari kwenyara igo wetereke kundi yake twanyale ko koroskindo gokonya bara banafunzi ne school fees muna mwigwate aba ngoru bale ki water tank ebitabu mune bale tasa bana lero nebintu binde binge banyande okora igona egikundi kyanyande gokonye community na ngwenda bale ngotara bale school universities colleges basomia abana igoro ebintu aho ngakibara nyare ko wekonyo bulma bwabo Manga Girls PAG niho baba bakorwa ebitamba byo botenu egache ebintu binde barabe bagotumika asobogima bwabo imeskuru yoboraro omworo kyaline tiboyani korwa ase skuru ya Manga Girls PAG nigo abakogokera obgosira okuya eskuru yabere konyora donate sanitary towels that are helpful in the menstrual hygiene ya wasichana wetu nande bato ete tangie yemo ya machi ya 10,000 liters igotogo tebambia mano nande they're still sponsoring our girls ase ko bakanira school fees no ko bachi basche uniform na pocket money na shopping igera abana babaito babere skuru wa kuwe wanajua that they are loved even if not here by at large. Abagani abanigo babagoteba nigo bwate ekerenga ekenene yokonya abakenya kwegendereria astisemi asengenjo nigo babere bakonyora niga abakenya babwate ebyegwa ebinene mono future Kenya forever. So when I go back to the States, I'll be sharing that message and I'll be inviting more tourists
to come and spend money for your economy. Come advice, cultivate their natural talents, and find out how we can help support their education, build their confidence, and any other aspects that we're able to do as individuals. Gingo reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyamono umulekete Job Maangi asorobocho rwa senchire Job ikirano gotigana yo n'umwancu umuligireria abali mikurwase etundubali ya Lyontire igona bali nekibako bakolimaga yo kwa gachiro etundubali ya sensemejo yemage etundubali enkoro yarenga sensemejo igo yarenga sabe kunyara kugwana gotebune kunyara yabereke okoroa ni gochinga kicho banyara gotebuna bono banyore chinjere cyo kunyara gokinya kamere kiyabo ge cyane mona sensemejo irigesa yemage yo gotwara saba kubeka echaye yabo asogosirwa no mu director moya sensemejo roboti rwa senchira yoboyine Unenchireyemo yogosira sekta yoboremi anena sekemerigie cha emergency ya Kenya. Abalemi ba Lyontiri nigo baba bakogokera obokorori obuya korwaso mu director abo muya anene asokubagajira etundubali eyukonya yabagwereire. Echa yaito twankonya umuranse wetera sobora ibwa mu director ito muya Mr. Kwamesa ebitande bitwarire ile twese cyatoire ko nkobe gatore bitanda naende nko extend tole etundubali yaito we garanto bwata asaine bari mina mogotera nigo chandegete etundubali ye egarato kubweke chaye itaro nigo ekugwa amaomo gochaise erinde yaso etu ese chaye ito echaye ito yanyara koba tebwati esum nande gento kereki yangere batebiri naki tonyare gotora amatabere nenkoro sangane kitaseni kya Ndizi TV. Omo director Kwamesa nigo bona chakire gwikirania chira chiae ichabetega kuriera bari michinga kichiria ale kuriga chikura umuchanga na charero korosie tundubali ne bitanda byoka iye komiti ngwigwana morosi bitanda byoka mukore no mukore bitanda as soon by next week mbaletero muchanga mbaletero simiti torosie tundubali yeye ebe ya kisasa. Abalemi bensemeyo nigo baba bakogokera egetambo kerekyo ase baba bakoriera yo guchiko mubwatesia ire nyare kubakiniria ekerengo igiyokonyora kwabo ntore no magoko ase ngencho twanyorira motere gitomugia ochira ase tundubali yeito gaiga achire otoroseria etundubali asamagacho ekiagere cha yeito nigo tokubeka inse yatwasa munsere isa samaroba lakini esebono iga bunato chakirie tigatubeka se bitanda bunato atoyire kibesa ekitokoroserie bitanda asokoroseria se chaye tutokobeka yongwa kera director ito Mr. Kwamesa ndiamano asama yawa tokoreire aende irane aro kwariete riri kwarenge kuborio barayo bobo director wachakire buya twamwire ne ingambi yamona asinginjo yo gotosira tosirire nabo igombi yamona asinginjo yemirime yakorire ntogendera ko mubwatesi omo director boigo nigaria ira yogo chikobarendera abalemi engere yabo nabo igo asababoria nakobasegeta bagendera gusimeka ekemerie keigagie chae factory to every nanda again ina kia product itekorekana ngukinere gusengusirere otitani iye kunugwa sabalemi abakora mbaro I'm sure kindly tigatorwa nese iya soboamo at the end of the day which will be just next year nabakonyora rende twabere burundu so chairendwe abana guta gukora ki school bana go practice chai tosimeke chai moroje volume yeito magondo twata masaba no monene andi bana asikia mukamengi maseme gondere menene igere masaba son. So I'm ready to work with you kubeka jinasali na kora binde as we progress with the time. Nanyera babalimi abunigo basabira babisa bo tenere to bolimi banyare gwesokya nako ba maigerio yekerero ili banyare gukinia kerengo kyabo gyo kwenyorera engeri ya keralituko na banina ngorra muleke ene tolecha imerioka wone kimwale konyara abagiriga cha baito batago tutarira mugondo igabuna liri bakabekire chibuti baje mugondo ne chibuti chiria egere batworokererie tokore mirimo buna ekerero etorani ro hiko reporter ya Ndizi TV kurwa setundubali ya Lyontiri litrana nigo nkuru kwa Dipon Asanya Mono muliketo Dipon Asanya sorobocho rwa senchira yoboikirano mwancho muri roboti rokubwatira rwo cyane kigima omwana yomo henyarukani gabetega kumulikira ali huko ngina asoko matebuna na kure
mutigare buya nago yoko kali ukerio umwana ugibona ko cyensemo kiri kia ekenyoro kia Bunyamesichi basi bogetauri bunge ne yabo basi kwaza kono umwana ugibona imogete ko gende kanisa nawo moretse koirana tigo no mubiri umwana uyo onyara ko gotoka asege sona kyo muama toyo masinjire chubo tutukano etrama kara wikirano kiabeta toka asege sonekyo kyo muama toyo masensemejo eyemaga yokoliko jumbe go se message ko kya sena bayangina na komotebuna na kule motigarebya no muri ni gatoka gakwete bayanyimbo ni ko bachakiro botuke ore kare kiya kare kanche semo chikanyoro kia Bunyamesichi basi bogetauria ebungeria yabo basi orobochi wasenchira yoboime yamateye mo kurwase ikinyoro kya Bunyamesichi imeye bunge yabo basi nigo babwate umucyano magaga yo munyaruko bogotoka gakwete gisona kyo muamate ase cinchera cyobo tutukanu wesike ngorara balisi ko bayiramo gine nimbo atamo isubuso no mwana onaka anise iranda tokora rumujigo muntu kamanye tendu walete tago chagakia nkorera kiende umitere bintu byo mwana dirindire nyomba Nyaro mwana ukuri muntu akumenya kabororose Nyaro mwana ukoro kare go munsi no kurukisabo bolma abo atumutu muguri ni ande mama sero ni to muguri kare nare rugorari mwatani esaranze nara mwenzi umuguri wa murangeri na yale timurangeri tirakini umunyaroko yo nigo egotebekana konya aborire ase egaga kia matuko abere goika ogotokana kwa egasirete obugima ase abana kenyoro bakora uno motureti wenseme yo barokia omoichanobo ingaki omobere bo umunyaroko yo ore ase enkendu ya nyamache Kenya matera tu mwana uyosira igarwete nyumba mwana biguri baya mamu mwabole ngotamanya osoka kwaye bunasogete undi tayumanyete twensi ntu amanyete mwana yosoka kubaya igoro twaje tugustoke amo mwana takarapiki mwana ta nasogete kuri nyumba usirire ntuko gasogete kuri nyumba lituko lya ngelia Jumapili hii mana baborete Jumatatu akabura Jumaine pakaje tugotoka igoro ukwere tari mundu yana rogoro yana omanene anyore tugesiro korete ukwere tara ingaki obotukibwa chakire igoro yogosira kwa munyaroko yo bono abamenyi ba Bunyamesichi amone amate ya nyagosira basabire serikali ebokore aso obwango egere obona bunyare kumanyikana ekyukerete omwancho bokosira ase cinchera cyobo tutukanu sali mbago kwa kamuira yoko smart kumanyikana ikiya mwezi hii kitu ya serikali na yetu watusi ukizisi ya pakistani arole na ya kile ya manene kene ntukwatu mwijano mwana sira nero ngatenke na nero ndete nyina na nyina aru mabwe wano tugusanga gakiko muna kwajire na ni moto bwate sinane serikali iri ekonyu muti Thomas tabwatikende no muntu ule gusapira no musubate na bari mu rwira Ono ngiringa twari kuganyo kokoni ndasa abantu baminta bamate baminta awe kone serikali nere kore ari asikunya etote iboronde nga umwana uyu itite gose igaitite Nkoripoteria egetaseni Kiandizi TV erietari ya Nempenuel omete yani mwalo Thomas yonori matemwe manene lakini ndio wanatende ndio togo correct yagere na boigo ekra yo agenrete ni gobono chinkwana chigenrete igoro ya mangana lenge toko mu Rusia bisi omokonyo murewe nseriga gashagwa mu senator yawe county ya Nyamira Kongo mugeni ni gobono abereka okwanira igoro yokogania kwa bange karengana nensemo ya nigate birubuna asensemo yaye nigo arachikurwa ibirengerere byaja igoro yokogania kwa Banyamira nongere kinga kiyo boigo niyo gati yamenye kurwa sensemo ya Jebilate jibone gotoka emenya county ya Nyamira boroba bera we Sokia asba rokane kogikeria mono kogania go mu Rusia bisi omokonyo murewe nseriga gashagwa karengana amenya bukuru ensemo ya Jebilate nigo bate birubuna gashagwa aiweri bagaga ndrene merumo yawe no mokonyo bomurai wense yuko tugakora chikura buye tugakora bono basoire birogo na ndi mwanza ko toletera oyo monga aruwe kirogo igonyege kunyarikana tikabaruwa bonse ntu twarenge go sababu no mwamuguzi ebyongosi ibyo to bikono kominyoka masindani ga ngabyo bagotebya
na hekera yo agendrete boigyo birengeri aho nigo byabyo kuri wasiri tukolera chi county awane muno kunyara kumulikira igoro yeke gasere ko sangerie birengeri yo byo kumwaka isiko mukonyo muri wenseri gadiga shagwe county ya Kisumu na chi county chini stigariti maiga asengane yo ubaro munene bwa bari bekera nasiri tukolera rensemo yamagacha 80 simi yo mucyobo songa rikanya kuri birengeri byabo nigo barokana ko muchese mo yaserekana bigo no muri wensi William Samuel Ruto aseganga yo kugania gashagwa nyara kwa isiko ni kwa muchigati y'ababunga na murukura ngorogusi babete bakubekese yokanye ko murusyo kumwaka isiko ligadiga shogwa abunga obatekera nari tukulia lero asinga kicho gusangereria ebirengerere bibo omurikito Mirde Mumanyi na roboti rwa Senchira yoboime no moroberio oyokorekana ase chibunge imeyense ya Kenya ase abananchi besokiana kurwa ebirengereri igoro yo muswada oyore bosiwe bunge yo orengete kumurusya bisi omokonyi bomorai bwense egati yabo mbale barorekana kumwegerera Omoske Gashagwa ase bate babuna kubwatikana na mamocho aliyabekire taisaini kumurusya bisi asa abananchi abo bate babuna ikinekingaki abananchi babwenete gokorerwa amagenderero kurinde tali okungusanana okukogenderete kwenekiwa imeyense ya Kenya igo tutagite amagenderero airane chinse mo chitu chianka ebinto bito cyandite nebinge school program very satisfactory nyagitari abantu bina to kukwana iga bacandegete batamanyiti nanga ibakurusibesa bagwakana mariyoko chirayo education system ti university moinja siege tugoro ne chinde ngosie kuchira abana ninkabale emechando tubwate yaganeti public participation ne menge kubwa impeachment nje ne expected ni tukulya lero konyora bajumbe baitu bagusiba on speaker lakini unfortunately tindo jumujube na no yomo gaiga ena rukuburinga ngaire ndi mwagenda ni numware ko baga mo tebi ngi mwaro jekere kenene twagire ko matonye le nduke ne getora urutiriya digashagwa eja ite pona asugusigo duariera siringi sana inumuna bajumbe bagusi tebi national assembly ngaki omujatara duare dire okogenda gusi amaone tubage bateba the president anje eponas ebe uniform Kenya ngima umuntu mwete kuchaka Ruto nere uri ne serikali yayi nere tubone tukutaka kumanyanga tutebinga kitanya gukwana kurwa mangana ya chaka tutebinga ere bune president ninkiaro che president kwende vice president ya yakuruseri bororo we abaye to bachorte barabanta abamu onye Gachagua gakurwa office eba kuru na Ruto asengencho Ruto tato ngaina se impeachment ya Gachagua kagendete gotonyanyanza asobukurumia se sha barete sha bagereta abaroire bagereta kumia gikairia gente ngati babero roba 2027 mwanya tali boy gotiga bagenda bonsinka nase ensemo endenigo abananchi bate babuna ama mocha yo na isaine kumurusya bisi ase bate babuna nigo Omoske Gashagwa arorekane kabwate obugesaku ase atanche chibisa kubinde ase basira omurubulyo yobuna nigo omukonyo yo bumorai bwense abwenetegwa kwa isiko limo lyoka mbuya kabisa arusigwe bigose garo kurigereria egencha serikali yao kore bintu byaye abantu ababonsi n'abakuru egento bakubuna no kobagana ebintu biri bakurumire kurwa saba na inji ba Kenya bona iga Gachagua obwembe bori kware kugingerera abandi nabarobu bwakonyorire bona ogenda kanobwororo Omo MCA bwe ward ya Kisii Central Monyenye Yoge nigo aikirana asensemiyo ya ATC ilionere kurwa ebirengereri byaye ase amocha eserikali aso wensonania ase chinsegi chitaisaini asa tebire eserikali nigebwenete wesokia limorioka ilio kukorera abananchi amagenderero egati yabo omoroberio osha uyo ochenchugwa kurwa NHIF ase abaroira bange bagenderete gusinywa chinchira barabwatie ilio kurwa ebwenigwa ase chinyagitali au imeyense ya Kenya egento buri abachumbe baita 290 egento bagokora tigabatige genteke Kenya be no morembe elinde basukurikere ama sirai abananchi ekina kinda abatebya abantu baminto inche muno mheshimiwa Wilfred Monyenye egente kenage kanire amangana yoko Rusia rigati Gachagua aina amangana atagete koleta amangana mao batigire usukurikira ba Kenya waigwe genteke gya sha
tiga abachumbe baje naende tujega igaturwa maoni yaito muna leo twaje kurwa maoni ari gati Gachagua igati abamenyi nigo bagendere goteba buna Gachagua nabwendete kugendanga nabande nigo babiri bagoteba buna Gachagua niga bwente kugendanga amono morai bwense bonsi ase obomo ripoti ya Etaseni Kiandizi TV Letaliane Mildred Omanya ya mbye muno homuliketo Mildred Momanya soroboti rwa senchira jobo ikirano na chinga kicho masane tawe county ya Nyamira Kongo mugeni nigo bona bereka okwanira muno igoro yekirenga kyogani yakomurusia bisomo konyuma rebensari gadiga shawa kalengana na Erika Kongo nigate birubuna nigago chikurekerengere kyaye engani isigo kiwa ase senate mega yogo isigo itu wase bunga na ikiwense media senator nigarachi wakikure yaye kalengana nokugania kurwa sawa menyibe county ya Nyamira. Wanaonta ito maile na watenganta itengole public participation. Kwa sababu mimi kama seneta wenyu, mimi sipigangi kura kabla nikuje nisikize maoni ya watu wa Nyamira. Sasa leo tarehe ngapi leo? Mwezi wa ngapi? Leo ni tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2020. Sasa mimi nataka niwaulize swali moja. Kwa sababu nikienda Nairobi mimi napiga kura kwa niaba yenu. Mnaniruhusu hapo? Kwa hivyo hiyo mswada sijui kama itapita katika bunge la National Assembly. Sisi tunangoja ipite huko, kama itafika kwetu mimi napiga kulingana na maoni ya watu wa wapi? Hapo tuko sawa sawa? Kwa hivyo nawauliza, mnaona ikifika kwangu nifanye vipi? na gotigana yono mwanjo muligereria hinyirabuna ni gobono gati ya abantu bagendrete kwikiriyo gosagana kwayo mwegero mwana wanyabantu murarake basum oyobonge ga gwesokeraga na ukwanengane yo ni gale bono omuraye bwabasa Zakaria Monyencho chinsemo achiri cyabura bukuru asekia makariki ya ODM asasemo yani ganyare kuboria serikali abigo nensemo yeli chiko kubwati go bwikirano na murarake basokonyara obwene bwaye Zakaria Nyonka Monyencho. I'm the youth representative of ODM Gaburabu. Firstly, before I comment on the national government, I want to condemn the act that took place today at the Bomas of Kenya to intimidate one of our own youth from Gusiland. Whoever wired those goons, he must face justice. Whatever happened there, we are condemning. Mwanchumo ligire bono ntatengere county ase county igoroje birengere bya sangare goli tukulia lero anemono igoroje ngana yokane ku mwaka isiko omokonyo murebense Rigathi Gachagua tochakere county ya Kisumu amenye kore nseme yinigo bali ganiga tambukere kiaso kane ku mwaka isiko Rigathi Gachagua kolende asense mende nigo wate buna mocho Gachagua koreta isenya wante wako zokura sobora ibwaye nigo wate biru murebense William Samoei Ruto nigo bwatama mochama na nigo itani Gachagua ayarenge ngwa ko bale siko ni gobono Ruto ali gwa kwisiko wa mai gwa kaisiko Gachagua abuna amenye ko wase county ya Kisumu tegerera. Personally, I am not for the impeachment of the deputy president. Yes, because I think that this country has more pressing issues to discuss, and at the same time, there should be room for dialogue. The presidency, and the presidency is one, should sit in their own closet and discuss matters that are bedeviling them, the two of them, and then come out. It's much the same thing as when Raila Odinga and former President Uhuru Kenyatta talked to people at the Rambo House and found a solution of the handshake. In the same way, these two gentlemen can speak. But for me, to be honest, I root for the deputy president. He needs to stay on. The president is also a very good man. And people disagree. When people are adults, people have their own principles, people disagree. But they need to sit down and discuss these issues. I'm saying this as a founding member of UDA, the first chair of UDA in Kisumu County, and even an aspirant, MC aspirant in the last election for UDA. So this hurts me to the core, because I do not know what I'm going to tell those who voted for the president of Kenya Kwanza back at the Sharimu Kalini ward where I contested, and we got 700 votes, which was a little too high. Lazima kichwa iko imeje county ya Machakos ni gobono Nairo barokana kumwegerera Rigathi Gachagua mwacho boneche county ya county ukomanali yabaka kolekana
kulingana na nsema yabo ni gobanyara gote yabuna amurai wense ni gakora mo chama na sogo tamoigerera omokonya ye Rigathi Gachagua kulingana na barni gobate beruna oikabachi komoigerera Rigathi Gachagua gotigara sobora ibwaye buno omokonyo bumurai wense nakogania nyage kobetereria nyarwa kwisiko bonsi bakwisiko kurwa sensemeyo nobocholo kolekana kutoka hapa Machakos. Na sisi hii mambo ya Gachagua kwenda nyumbani tunaikataa, na tunamuomba rais, tafadhali usichome hii nchi. Tumeona mambo mengi yakiendelea na hii ukabila ambayo umeanzisha, sisi wananchi tunaikataa. Kuna mambo mengi ambayo yanahusu sisi kama youth. Kuna mambo ya university funding ambayo unapaswa kushughulikia. Iko mambo ya mahospitali. Iko mambo ya Adani Airport ambayo juzi tumeona ile maneno inaendelea pale. Tafadhali rais, wacha kuhangaisha wambunge wetu mkileta miswada ambayo ieleweki kwenye mbunge. Na kama ni kwenda nyumbani, tunasema pia wewe rais uende nyumbani. Jambo la mwisho, tunasema hii public participation irudi katika constituency level. Kuna wananchi wengi sana kule constituency ambao hawajafikiwa na hii maneno, na muache kukimbiza maneno namna hii. Kama ni Gachagua kwenda nyumbani, pia wewe rais enda nyumbani, na tukutane kwa Dembe 2027 tuwapeleke nyumbani pia. Langu ni fupi. Hii mswada ya Gachagua kwenda nyumbani imeharakishwa sana. Kwanza tungeuliza watu waelimishwe. Kwa nini anaenda nyumbani? Namba 2, kwa nini aendi na mwenzie? Kwa sababu gani? Tulipiga ndebe watu wawili, tiketi ilikuwa ni moja ya rais na makamu yake. Ikiwa ni kwenda nyumbani, basi hiyo tiketi ivunjwe yote kabisa na tuanze na wote wawili waende nyumbani. Chingo kichiba igo amenyi kurose county ya Nairobi igomba ruberengere bya boli tukulia roko bwatikana ne byari gusangirwa ci county chonse igoro joka ni kumoka isiko omokonyo mare wense Rigathi Gachagua ani gagocha bunenchere ya moyo kubuli abakenya igoro yeberengere byo public participation akolengane county ya Nairobi anakuranse media stare walibekira na sama gajabo ma South Kenya nigo bakana bagutumukana kuhikiria okagani kumoka isiko Rigathi Gachagua. Aya, endelea, pasa sauti kama mama. Uko sawa kabisa, uko sawa. Uko sawa, si ndio hiyo? Nasema hivi, tumechoka kuambiwa fulani ni mbaya na fulani ni mzuri. Na mimi nasema hivi leo, embe moja ikioza kwa kikapu yote yameoza. Nasema kufa driver, kufa makanga. Kwa uongozi yote iliyopita, serikali yote imekuwa kwa uongozi. Hatujaona yale tumeona. Watoto wetu ndio wale tunawaita Gen Z. Wametoka barabara pia wamechoka. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa kama mwakilishi wa Starehe, mimi Starehe wako hapa, tumechoka. Mumechoka. Na tunasema, na mimi nasema na chingo kio chibo igo karto kuma krachense mochino wekase county ya Wadhinigishu ni gobono baro kana konyara koigera kegima omurai wense William Samuel Ruto kolengane county ya Wadhinigishu boni gobanyara kogikiria mono ogotigara kwa yo bisiri Rigathi Gachagua amenye kure county ya Juni gobagania Gachagua anyarwa kwisiko morioka kolengana baro bagote bura no kana mamincha no kugania kumurai wense ni gobono banyara kuboli babunge banyara goitingani morioka na Gachagua wako isiko. Yule mtu ambaye aheshimu Kenya, ambaye anataka kuleta ukabila, anataka kutugawa kwa msingi ya mlima, sijui watu gani wengine. Sisi kama watu wa Uasin tumekuja leo kupiga kura, tuseme deputy president aende nyumbani, tupewe deputy president ambaye atajali maslahi ya Wakenya. Deputy rais ambaye amekuwa ni anatumia ukabila kwamba aende nyumbani. Watu wa mlima, they are not special Kenyans than other Kenyans. We are all Kenyans. Deputy president is a symbol of unity. Na kama anataka mlima, tufungue aenda kwa pale mlima atetee watu wake wa mlima. Sisi wa Kenya wengine tujitetee na Mungu atutetee. Tutafute deputy mwingine ambaye anajali wa Kenya wote. We are all of equal interest in Kenya. So deputy president aende nyumbani. Kama wakazi wa Eldoret tumesema mapema na asubuhi aende nyumbani. That is all. Tumeamua ya kwamba
kwamba Rigiji aende nyumbani bila kupingwa. Tunaunga wale wabunge ambao wako kwa parliament ambao walipitisha chuzi ya kwamba Rigiji aende nyumbani. So leo tumefanya ile yetu, tumemaliza Rigiji nyumbani. Na kama ndovu wamesema Rigiji aende, sisi vinyangarika ni nani tukataa? Na chigo kiyo igo wikase kaunti ya Kericho ni gobona baruben sema yabo barokana kugania Rigathi Gachagua wako isiko monchuma ligere nsemo chinyinge echibono chibwata nentene nsambeli ya Rift Valley nsemo yabo ni gobona bagania Rigathi Gachagua wako isiko kana Mount Kenya chibagania Rigathi Gachagua katika Robisi ya Kericho bune nseme kutoka Rift Valley mbatika leti magega ni gobanya aragote yabuna nerebi ya Rigathi Gachagua wako isiko chinga kiyo chibanya arakubori ya serikali wego nababunge kwa niki chinguru chiri chionsi bagutumeka soko mwaka Rigathi Gachagua isiko boy goma ega yoko mwaka isiko wajutumeka soko nyaragwikirania mangana rengete amagenderero. Wewe tumesikia kila mara unaongea juu ya ati milima. Hata sisi hapa watu wa Belgut, hapa Kericho, sisi tuko na mamilima bwana. Mbona unaongea tu mamilima ya huko ni ya huko Central? Hata sisi hapa Kericho tuko na mamilima. Sisi wakwambia bana Rigiji, hii haujapangiwa, ni wewe umechikata na kisu. Na sisi watu wa Belgut tuko nyuma ya Nelson Koech Sonko na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya kuenda nyumbani bwana, unaenda. Start backing and go. Vile tunaunga mkono mswada ambao inataka kupitishwa kwa bunge kwamba Gachagua must go home kwa sababu ameuchumu mambo ya taifa, kwa sababu ameenda bono abamenyi ba Kiambu ibone kutoka Sensemeli ya Mount Kenya igobeso kinagote yabuna igoba mwakete chukura umure wense William Samoei Ruto asenge nchi ya Rigathi Gachagua igoba banya rekomo chumure wense asogote sokya elikomo igeromo konyo umure wense kolengana baro nigoba ate birebuna onyama mochakara Rigathi Gachagua iwa wanto komo chakara umure wense William Samoei Ruto asoko gendaka. Na nilikuwa nimekuja hapa kwa sababu ya ile shughuli ambayo ilitangazwa kule bunge la kitaifa ya kwamba tulikuwa tukuje hapa tulete maoni yetu kama wananchi wa Kiambu kwa jumla. Na kulingana na vile shughuli hii tangu asubuhi ilikuwa inaendeshwa, tuliona ya kwamba hakuna uhalali, na diposa ikasemekana ya kwamba kuna fomu zingine zimeweza kulalauliwa na wananchi kwa sababu ya hazikuwa na uhalali hata kidogo. Nikuja mambo hii ambayo umesema ya impeachment ya deputy president. Mambo haya imetukasirisha sana. Sisi watu wa Kiambu tumekasirika. Kwa nini? Kwa sababu deputy president, mambo haya yote ambayo anazigiziwa, jambo la kwanza tunajua kwamba ni uongo mtupu. Jambo la pili ni porojo za wabunge wetu. Na diposa tukajifungua asubuhi na mapema sana tukakuja hapa. Na tunataka tuseme hivi, kwa sababu wakati tulikuwa tunasomewa kule ndani tuliambiwa ya kwamba deputy president ni mkabila. Lakini sisi tuko na swali, Rigathi Gachagua ni mkabila kwa jina? Wachumuri rechinga kechi nyarabono abamenye kuransemeli ya Nyeri go bakorokorobekana wekagusia kachibara sensemejo anemono asoko gechigwa igoro yokogania komorusia bisomo konyo muri wense Rigathi Gachagua obosombi obonchoreleni go bwale marase county ya Nyeri asabanyara korobekana gote yabuna mbali go chigwa nchirani Rigathi Gachagua kurusi wa sekero go kyobo konyi ubumore wense. Twende nao. At least wangenipigia. Wanchumulikire bono nara yuase Marogoba yabono kwa kirabya muna soko nyarago chorandizi TV na gotengera mangana mayaso nchire yobo ikirana se Marogoba yabono
egesere juma amaye isato ikirabuno ko yakiro musumari zede kemerongera na isano chinsani nyechabono isato chiabono botuko olito bwatirana rero gotera somo no bimanyerero kakuru kwa Lydia Mosekero kalisara mu manye aina kubona cyo bica muri cyo wikere ha senchera yobe mtandao buna butaba Facebook Ndizi TV News digital abo igansemeli ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net tomera nenga kenda SMS ya mangana maye tera nenchi nkuru ko Vincent Onyancha.